हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ। तो आज आम जाऊँ गोटे बुलिया जगह को आड़ी जाऊँ भिडियो ना जाए देखला जापर। तो अभी आम देखा तापन ये कहीं ना आम छाड़ा आम काल आम लिपुआई मुझे जाऊँ बुलिया को फास्ट आम हाटर थी जगन्नाथ स्टेशन रू से ट्रेन टिकट काटी दुबू तो सांग मैंने पहुंचेलु देखिया आम रेलवे स्टेशन जगन्नाथपुर सांग सांग पहुंचेलु। तो अबे भाई से टिकट काउंटर खुला है 5टा ना 5टा अदू खुला हम देखिया टिकट काटी भारी आम घर जगह देखिया आम टिकट काट देलु भुवनेश्वर 3टा टिकट काट ट्रेन आई 5:50 ट्रेन आइले जुबू तो फाइला सांगे पहुंचे लिंगराज स्टेशन रे आपर बाहर गोटे पार्क माने जो बाघ भालू देखुचे नंदनकानन ये बाहर देखिया पानी पानी रोकलु आम चलो जीवा बस धरी जीवा फाइनाली गोटे पहुंचल लोकेशन भुवनेश्वर मुझे जानी देखिया सेकानी बट पूरा सेकानी बट देखुन सेकानी बट पूरा गले मिल बस आम नंदनकानन चलो जीवा। तो भाई मैंने देखिया आम गोटे भुवनेश्वर गोटे छक कि छक जानी तो दहीबरा खाऊ जलिया कर भोक लगा तो ट्रेन किसी खाई नब खाई भुवनेश्वर दहीबरा। तो सांगे देखिया आम पहुंचल नंदनकानन देख भुवनेश्वर नंदनकानन पहुंचल आम ए टिकट काटी जुबू भितर देखिया टिकट केतना कौन नौ टिकट काटी भितर जुबू बाघ भालू सब देखू। तो तुम मैंने देखिया लिपुआई टिकट काटिया जाइए देखिए लिपुआई टिकट टिकट जुबू सर देखिए देख स्क्रीन कौन कौन देखी दियो तुम मैंने देखिया आम टिकट ए काटिदेलु आम टिकट पड़ा मत के 50 पड़ा 50 पड़ा भितर जाए सांगे देखिया आम पहुंचल भितर आमर नंदनकानन भितर बोर्डा अच्छी कौन टे पार टाइप रे जो फास्ट देखा चलो भितर जाए देखा ये कौन अच्छी देखिया भालू देखिए कि आम भालू भालू टोटाल मिलिया ना देखिया माने टिकट काटल मतलब फालतू बड़ा पैसा माने भालू देखिया भालू टोटाल ना ये भालू घर सीना अच्छे भालू टोटाल ना देखिया बाघ देखिया भारी हेलो बाघ अच्छी ना देखा भाई मैंने देख लो आम गोटे चिता बाघ देखलु मतलब भालू देखी जाए तो भालू तो मिललानी चिता बाघ देखी आइलु आ चलो आगु जा कौन देखिया मिलती कहवा कौन भल लगुच ना कौन भल लाଗୁଛି बढ़िया गोटा का बाघ देखियो मिलला आ तू कह कौन हां एडी बाघटा देखू एडी बाघ मेरी आगु ना नहीं आगु आरी मिलियो मेरी देखिया चिता बाघ देखलो एटा नॉर्मल बाघटा देखिया आइछो देखिया कोडी भाई बाघ कोडी अछि काय कोडा दोनी परा सोई पड़ती और सोई पहुंची था तो भाई मैंने देखिया आम बाघ देखिया किंतु बाघटा से सोई पड़ची देखो देखिया आम बाघ देखिया से बाघ मामू आम सोई पड़ची तुम ये देखू कौन आई बाघ तो सब सोई पड़ची उठुन टोटाल देख देखिया गोल्ड कौन अच्छी चलो भितर जाए देखा कौन भितर अच्छी बड़ कुंभीटा बड़ कुंभीटा देखिए देखिया आम लायन देखिया आम लायन सुने लायन अजा कोड़ी सोची देखो देखो डरते ना डर जना पड़नी सी माने पूरा पूरा खाई पूरा सोई पड़े देखिया अबे बाहन शोला दुर्गा मार चल आउ कह बाहन जाए देख तो भाई मैंने देखिया आउटे चिता बाघ देख लो देखी दियो फास्ट भाई मैंने देखिया बड़ व्हाइट बाघ देख लो देखो व्हाइट बाघटा केमती बुलुची तुम देख जूम कर देखो भाई मैंने देखो से गोटे बाघ शोई पड़ी दुसुनी मात्र यहाँ जाए बुलची बाघटा इे आइले बढ़िया कथा भाई देखो पूरा गाई ओलियार अच्छी गुंफा पलैला
ମାନେ ଭାଇ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା ସେ ଶୋଇ ପଡିବ ଚାଲ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇ ଶୋଇ ପଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ସେ କି ପକ୍ଷୀଟା ନାଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ମାତ୍ର ତମେ କି ପକ୍ଷୀଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କହିବ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା କି ପକ୍ଷୀଟା ଦଉଛି ସାଙ୍ଗା ଦେଖିବା ଆମେ ଜେବ୍ରା ଦେଖିବା ଦେଖ ଜେବ୍ରା ଟା କିନ୍ତି ରହିଛି ପୁରା ଦେଖ ଜୁମ କରିଦେଇଛି କାରଣ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଦଉନି ଟିକେ ରୁହ ବୁଝିଲା ମାନେ କେତେ ଡେଙ୍ଗା ଅଛି ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା ଜେବ୍ରା ଟା ଜନ୍ମରୁ ଆମର ହାଇଡି ହେଇଥିବେ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଦେଖିବା ଆଇଲୁ ଦେଖ ଏଇଟା କି ଷଣ୍ଢ କୁହ ଏଇଟା ପରା ବାହୁବଳୀର ଷଣ୍ଢ ବ୍ଲର ହେଇଗଲା କି ନଉଛି ମତେ ବାହୁବଳୀର ପରା ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଭାଇ ସେତେ ଦେଖିବା ମାନେ ଗାଈ କୁଆଡେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଷଣ୍ଢଟା ଦେଖିବା ଚାଲ ଷଣ୍ଢ ଦେଖା ସରିଲା ଆଉ କଣ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଦେଖିବା ହଳି ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାପ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ଏ ସାପ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ କେଟ ସାପଟା ବାହାରୁଛି ତମେ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ କେଟ ସାପଟା ଶୋଇଛି ଦେଖ ମାନେ ଭାଇ କେଡ ବଡ ସାପ ହେଇଛି ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଉ ସାପଟା ତମେ ଦେଖେ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଡେଞ୍ଜର ସାପ କହୁଛେ ଦେଖ ଭାଇ ସାପଟା କଣ ନାଁ ଟା କଣ ତମେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କହିବ ହେଲା ଡେଞ୍ଜର ସାପ ସବୁ ଦେଖ ଭାଇ ସବୁ ଡେଞ୍ଜର ସାପ ଭାଇ ଦେଖ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଦେଖ କେଡ ବଡ ଏଣ୍ଡୁଆ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ କେଡ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଏବଂ ଚାଲ ଦେଖୁଛି ତମେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖ ଭାଇ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖ ମାନେ ଆମେ ଏଇଠିର ସବୁଠୁ ବଡ ବଡ ମାନେ ବଡ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖ ବୁଢା କୁମ୍ଭୀର ପୁରା ଦେଖ କେମିତି ରହିଛି ପୁରା ଦେଖ କୁମ୍ଭୀର ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗଣ୍ଡା ନା କଣ କହୁଛେ ଏଇଟା ପୁରା ଗଣ୍ଡାଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ ଏଇଟା ଗଣ୍ଡା ନା କଣ ଦେଖିଦିଅ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକଟ କାଟିଦେଲେ ଆମେ 3 ଲୋକ 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ପେଡିଲେ ମାନେ ସେଇଟା କାଟିଦେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ସେଠି ଯିବୁ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକଟ କାଟିଦେଲୁ ଏବେ ଭାଇ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଭାଇ ଦେଖ ବୋଟିଂ କରୁ ଏବେ ଟିକେ ସେ ପେଡିଲାର ମାନେ ସେଇଟା ବୋଟିଂ କରୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜ୍ୟାକେଟ ଫାକେଟ ସବୁ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ ଯିବାର ଟାଇମ ଭାରି ଆସିଲା ତ ଆମେ କିନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିବା ଆମର ବୋଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାରିବାର କେମିତି ଲାଗୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ଭାଇ ତମେ ଏମିତି ମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଞ୍ଜୟ କର ତ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିଆ ମାନେ ଆମେ ମଛି ହେଇ ପଶି ଯାଇଛୁ ଲୁଟି ବୁଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଓ ଭାଇ ମାନେ ମଜା ଭାଇ ଏଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ଆଉ କଣ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତ ଭାଇ ମୁଁ ତ ତମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ହେଲେ ମାନେ ବୋଟ ଟା ଭାଇ କର ମାନେ ଭାଇ 3 ଜଣ 100 ଟଙ୍କା ନବ ତମତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ କରିବ ମଜା କିଛି ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବୋଟିଂ କରି ଆଇଲୁ ମାନେ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷାରେ କହିବି ତ କେରକେରା ଲାଗିଲା ତମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ହାତୀ ଦେଖିବା ଭାଇଛ ଆଉ ହାତୀ ତାର ଦେଖିବା ଆମେ ହାତୀ ଦିଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ତ ଗଲାରୁ ଭାଲୁ ଦେଖିବା ମିଳିନଥିଲା ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ଭାଲୁ ମଜା ମସ୍ତି କରି ଦେଖ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଧରିଥିଲୁ ମାନେ ସକାଳ ହେଲା ଆମେ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ ସେ ଦହିବରା ଆଉ ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଧରିଥିଲୁ ରେଲୱେ ହେଇଗଲେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଆମର ସବୁ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାରୁ ଏଇଠି ଖାଇ ପାରୁଛୁ ଆଉ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଲିପୁ ଭାଇ କଣ ଖାଉନି କୋ ପାଇଁ ଖାଉନି ହେଲେ ଭାଇ ତାକେ ସାଧା ଖାଉଛି ଏଠି ସାଧା ମିଳିନି ତ ତାକେ ପୁରୀ ଗଲା ପରେ ନହେଲେ କୋଉଠି ଗଲା ପରେ ଖାଇବା ଆଉ ଆମେ ଏଠି ନଈରେ ମୋର ଖାଇ ପାରୁଛୁ ଏଟା ବିରିୟାନୀ ହେଲା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଆଉ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ହଉ ରହୁଛି ଭିଡିଓ ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଫଲୋ କରିବ ଆଉ ତମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲି ଆଇଛ ନା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ କହିବ ହେଲା ରହିଲି।